N'andi makuru atugeza aka kanya tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 tugarukanye amakuru adasanzwe utasanga andi uretse no ku murongo wacu mugari urajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Iyi gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'umutwe wa M23 bongeye gusakiranya ku rwego rudasanzwe. Iyi gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'umutwe wa M23 mu misozi yo muri Sud Kivu bongeye gusakiranya ku rwego rudasanzwe. FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo bongeye kugaba igitero gikomeye ku ruhande rw'umutwe wa M23. Ni mu gihe kandi umutwe wa M23 nawo wagize uti ntabwo dushobora kwemera yuko FARDC ikomeza kutugabaho ibitero turebera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Gahunda yacu ni ukwirwanaho mu mbaraga zose dufite ndetse kandi mu buryo bwose bushoboka kandi dushoboye. Ni mu gihe kandi uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo amakuru ari guturuka muri Sud Kivu aravuga yuko igisirikare cya FDNB aricyo gisirikare cy'u Burundi aricyo gikoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo bagabe ibitero ku ruhande rw'umutwe wa M23. Nshuti bavandimwe bakunze akadasohoka rero, nshuti bakandimwe bakunze akadasohoka rero, biravuga yuko uruhande rw'umutwe wa M23 nyuma yuko rugabweho igitero n'uruhande rw'ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC, amakuru aremezwa yuko umutwe wa M23 hari imisozi myinshi ikomeje kugenda ivugwa yuko M23 ikomeje kugenda izanamo abasirikare benshi cyane. Ni mu gihe inkuru igira iti ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo rirwana ku butegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo riravugaho kugaba ibitero byahitanye abasivile ndetse kandi abandi barakomereka mu bice bitandukanye bigenzurwa na AFC M23. Ni itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC M23 rivuga ko ku cyumweru tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 saa 9:15 z'ijoro bivuga yuko ku mugoroba ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo rirwana ku butegetsi bwa Kongo byagabye igitero ku ruhande rw'umutwe wa M23 mu misozi ya Bidego, Irundu ndetse kandi no mu bindi bice bitandukanye. Ibi bijyana nuko n'ubundi ku munsi w'uyu munsi guhera ku masaha y'isa 9 z'amanywa kugeza ku masaha y'isa 10 birumvikana yuko ari amasaha makeya aciyeho igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo bongeye bagaba ibitero bikomeye ku ruhande rw'umutwe wa M23 nk'uko amakuru abitangaza ndetse kandi nk'uko bikomeje kugenda byemezwa. Ibi kandi bije bivugwa nyuma y'uko uruhande rw'igihugu cya Angola bisanzwe bimenyerewe yuko ari umuhuza ukomeye cyane w'uruhande rwa leta Kinshasa ndetse kandi na AFC M23 bivuga yuko rwikuye mu biganiro byari biteganyijwe hagati y'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC cyangwa se n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi Angola ibikoze nyuma y'uko Angola yo ivuga yuko yagerageje gukora kimwe cyose gishoboka kugira ngo ibe umuhuza ukomeye hagati ya AFC M23 na guverinoma ya Kinshasa, ariko ntibigire icyo bitanga. Bikavuga yuko ariyo mpamvu uruhande rw'igihugu cya Angola rwamaze kwikura hagati mu ruhande rw'ubuhuza hagati ya leta ya Kinshasa ndetse kandi n'umutwe wa M23. Ibi byaje biteza urujijo hagati y'igihugu cya Angola bivuga yuko cyari kimaze iminsi kinavugwaho gufatanya bikomeye n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ndetse kandi n'abandi bafatanyabikorwa babo. Biravuga yuko Angola yanze kwitabira ibiganiro by'i Kinshasa ku bibazo bya leta ya Kinshasa nyuma y'uko imyanzuro ngo itubahirijwe muri rusange. Leta Angola yatangaje ko itazitabira ibiganiro byari biteganyijwe kubera Kinshasa bigamije guhuza ndetse kandi no kuganira ku bibazo byugarije Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi bizwi nka dialogue intercongolaise. Iki cyemezo kandi cyafashwe nyuma y'uko Rwanda igaragaje ko amasezerano n'imyanzuro byari byarafashwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bitubahirije nk'uko byari bisanzwe, nk'uko bitangazwa n'amasoko ya diaspora ya Angola
isanga ngo guverinoma ya Felix Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ngo itarubahirije ibikwiye yari yiyemeje mu rwego rwo gutegura gushyira mu bikorwa gahunda y'ibiganiro byagombaga guhuza impande zitandukanye zifite aho zihuririye n'ibibazo by'umutekano biri ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Ibi nibyo byatumye ngo Angola rero igerageza n'ubundi kwikura mu biganiro byari biteganyijwe i Kinshasa. Ngiyi myitwarire rero ya Rwanda ifatwa nk'igitutu cya diplomasi gishobora kugira ingaruka ku mikorere n'ubufatanye bw'akarere by'umwihariko hagati ya Repubulika ya Kongo n'ibihugu by'ibituranyi bifite uruhare mu biganiro bigamije gushaka amahoro arambye muri icyo gihugu. Mu rwego rwa politike kandi icyemezo cya Angola kigaragaza ko hakiri itandukaniro rikomeye mu myumvire n'imikorere hagati y'ibihugu byo mu karere ka Afurika, hagati y'akarere k'ibiyaga bigari n'ibijyanye n'imigendekere y'ibiganiro bya Repubulika ya Kongo. Angola kandi yari isanzwe ifatwa nk'umuhuza ukomeye w'ibibazo bya Kongo, cyane cyane ibiganiro bijyanye n'umutekano by'uburasirazuba bw'iki gihugu. Kwikura kwayo muri ibyo biganiro by'i Kinshasa bishobora kugabanya imbaraga za diplomasi zitezwe mu gushaka ibisubizo birambye by'amakimbirane. Perezida Tshisekedi Tshilombo yakomeje gushyira imbere politike ishyigikiye gushaka amahoro, kugarura ubusugire bwa leta ndetse kandi no gushimangira ubufatanye bw'ibihugu by'amahanga. Nyamara iyi politike ikunzwe guhura n'imbogamizi zitandukanye zirimo ibibazo by'umutekano bikomeje mu burasirazuba bwa Kinshasa, kudasubiza ibihugu bimwe na bimwe byo mu karere mu ngamba z'amahoro, igitutu cya diplomasi ku mikorere ya leta y'ibiganiro n'imitwe yitwaje intwaro, kutumvikana ku buryo burambye bwo gukemura ibibazo bw'icyo cy'imitwe. Ku rwego rero rw'akarere, Perezida Tshisekedi Tshilombo akomeje kugerageza gukorana n'abahuza batandukanye barimo imiryango y'akarere ndetse kandi n'ibihugu birimo u Rwanda, Uganda, Angola n'abandi. Nubwo imibanire itajya ihora ari myiza ku mpande zose, iyi myanzuro ya Angola ishobora gufatwa nk'ikimenyetso cy'uko inzira y'ibiganiro bya leta ya Kinshasa ikiri ibibazo ku myumvire itandukanye hagati y'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, ko hakiri impungenge zitumvikanwa hagati y'abahuza bashobora gutinza igisubizo kirambye ku bibazo by'umutekano bimaze igihe mu gihugu. Mu gusoza, icyemezo cya Angola cyo kwikura mu biganiro by'i Kinshasa kigaragaza ko inzira ya diplomasi muri Repubulika ya Kongo ikomeje kuba imbogamizi, nubwo Tshisekedi Tshilombo akomeje gushaka uburyo bwo kugarura ituze no gukorana n'ibihugu bitandukanye. Hakiri icyuho cyo gushyira mu bikorwa imyanzuro y'akarere, bikaba bishobora no kugira ingaruka mu mbaraga zo guhuza igisubizo mu rwego rwo gushakisha amahoro ku butaka bwa Kongo by'igihe kirekire. Nshuti bavanywe rero bakunze akadasohoka, kandi ibi biri kuba nyuma y'uko biri kuvuga yuko hari n'ibice byo muri Kivu y'Amajyaruguru, uruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC n'uruhande rw'umutwe wa M23 imirwano igikomeje, ndetse kandi imirwano igikomeje kugenda ihindura isura mu by'umwihariko ku muhanda Route Nationale 5, umuhanda uva Bukavu werekeza Uvira, umuhanda uva Uvira werekeza Bukavu uvuye mu cyerekezo kiva Sanje ugana hitwa Ruvunji ugana hitwa za Ruburure. Habereye imirwano ikaze, bikavuga yuko agace ka Ruburure nyuma yuko umutwe wa M23 uhazanye imisada y'abasirikare ndetse kandi n'ibikoresho, igisirikare cya Repubulika ya Kongo ndetse kandi n'igisirikare cy'u Burundi FDNB bakubise agatoki ku kandi bavuga yuko bagiye gukora igishoboka cyose bagahanga n'umutwe wa M23 bakawutsimbura cyangwa bakawukura muri ibi bice, nk'uko amakuru atugeraho bikomeje kugenda bitangazwa. Amakuru dufite nuko iki gitero cyagabwe bari abakomando b'igisirikare cy'u Burundi FDNB, Hibu Special Force za FARDC ndetse kandi namwe mu basirikare bivugwa yuko hari harimo n'abasirikare bikekwa yuko n'abangora bari barimo, kuko biravuga yuko bamwe mu basirikare bangora bakekwa ngo bari bambaye full combat cyangwa se impuzankano za gisirikare zimwe zikoreshwa n'aba Special Force, cyane bamwe bakunze kwambara ingofero zimeze nka casque. Bikavuga yuko kandi abangaba ari nabo bagaragaye ku mirongo imbere ku rugamba, baturuka mu byerekezo byegereye hafi n'umuhanda Route Nationale 5 mu byerekezo bya Uvira, bazamuka mu byerekezo biva za Kiriba bagana mu byerekezo bya Sanje, n'ubundi bagiye kugaba ibitero ku ruhande rw'umutwe wa M23. Nk'uko amakuru aturuka muri ibice kandi bikavuga yuko urugamba muri ibice rwaje kuba urugamba rukomeye
ndetse kandi ni n'urugamba bivuga yuko umutwe wa M23 wagabweho igitero utunguwe bikomeye n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akavuga yuko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo impamvu bakomeje kugaba ibitero muri ibi bice ni ibitero bakomeje kugaba bagamije uburyo bwose bushoboka bwo kuba bakura uruhande rw'umutwe wa M23 mu misozi yose ikikije Uvira. Imisozi imwe n'imwe M23 yamaze gushingamo amatako. Ibi kandi bikajyana n'ubundi n'ibitero byegereye hagati mu kibaya cya Rusizi aho FARDC naho igerageza kuhagaba ibitero ikoresheje imbunda ziremereye, indege zo mu bwoko bwa drone kamikaze cyangwa se C4 n'izindi zitandukanye kugira ngo batsimbure cyangwa batsinsure M23 mice iherereyemo. Ibi ariko nubwo biri gukorwa n'uruhande rw'ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC ndetse kandi n'icyitwa abafatanyabikorwa babo, biragaragara yuko intego zabo kuzigeraho bikomeje kugenda bigorana cyane ku ruhande rw'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Nubwo kandi biri kubagora ariko bo baravuga yuko igisubizo cya nyacyo cyo guhangana n'uruhande rw'umutwe wa M23 ngo bamaze kukivugutira umuti ngo ndetse kandi ngo ni ibintu bagomba gukora mu buryo bwa vuba, bakagaragariza umutwe wa M23 yuko badashaka gutuza ndetse kandi no guhagarara na gatoya ku mirongo imbere ku rugamba. Bikavuga yuko kandi no mu misozi itangatanze ikibuga cy'indege cya Kavumu, by'umwihariko imisozi yegereye hafi neza no mu byerekezo bya Karehe ngo icyitwa Wazalendo n'abasirikare ba FARDC FDNB, biriya bice bimwe na bimwe birimo nk'ahitwa mu Bufuko, ahitwa za mu Buruhu n'ahitwa za Kiriki. Muri utwo duce cyangwa muri aya makaritsiye biravuga yuko utwo duce turimo abasirikare ba FARDC Wazalendo ngaba biteguye kugaba ibitero ku kibuga cy'indege cya Kavumu n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo. Dore bimwe mu by'u Rwanda rwumvikanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu masezerano yabereye i Washington. Intumwa z'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zemeranyije mu ngamba zifatika zigamije gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ndetse ya Washington. Nyuma yo kongera guhurira i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa kabiri wa 17 Werurwe kuva kuwa gatatu tariki ya 18 Werurwe nibwo intumwa z'ibihugu zombi zahuye. Itangazo ririho ryasohowe n'ibihugu birimo u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko inama zabaye zasize impande zombi zemeranyije ku ngamba zifatika zigamije gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro y'i Washington mu rwego rw'amasezerano ya Washington kandi agamije amahoro n'uburumbuke. Iryo tangazo kandi risobanura ko Kigali na Kinshasa byemeranyije ku ruhererekane rw'ingamba zihuriyeho zigamije kugabanya umwuka mubi no guteza imbere intambwe igaragara ku butaka. Ni ingamba zirimo kwiyemeza gufata ibyemezo bifatika byo kubahana ku bijyanye n'ubusigire bwa buri gihugu ndetse kandi n'imbibi zacyo, guteganya gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda mu bice byagenwe biri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kongera ingufu kandi zifite igihe ntarengwa ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibe yashenye umutwe wa FDLR ndetse kandi no kurinda abasivili. Itangazo rikomeza rivuga ko Kongo, Kinshasa n'u Rwanda byongeye gushimangira ubushake bwabyo bwo kubahiriza amasezerano ya Washington agamije kugera ku mahoro arambye n'uburumbuke mu karere. Kuwa 27 Kamena mu mwaka 2025 nibwo ibihugu byombi byasinyanye amasezerano ya Washington ya mbere yo kwemeza ko abaperezida babyo ku itariki ya 4 Ukuboza mu mwaka 2025. Kigali na Kinshasa byongera guhura i Washington mu gihe Amerika iheruka gufatira
u Rwanda ibihano irushinja kuba rwarananiwe kubahiriza ibikubiye mu masezerano ya Washington rwiyemeje ndetse no kuba rukomeje guha ubufasha umutwe wa M23. U Rwanda rwo ntako rutagize rukomeza kwamaganira kure ibi byakomeje kugenda bishinzwa uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse kandi n'ibindi bihugu bitandukanye. Gusa nubwo ano masezerano yasinywe hagati y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se habayeho ubwumvikane ku masezerano yasinyiwe i Washington hagati y'u Rwanda ndetse kandi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haracyariho inkeke ndetse kandi n'impungenge y'uko aya masezerano kubahirizwa bigoranye cyane hakurikijwe ibikorwa bimwe na bimwe bitandukanye igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje ngo kugenda kigaragaza yuko cyo kikifuza guhatana ndetse kandi no guhangana n'uruhande rw'umutwe wa M23, ariko nanone ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bakagaragaza yuko bagifatanyije byimbitse kandi byeruye n'umutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994 ukoze jenoside ugahungira ku butaka bwa Kongo, aka kanya ukaba uri gufashwa na guverinoma ya Kinshasa ndetse kandi n'ibindi bihugu bitandukanye byano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba n'ibindi bihugu bitandukanye byo ku isi muri rusange. Reka mbifurize kumererwa neza, mbifurize amahoro n'imigisha ni